Coach 11 FC, Halakon ia semifinal, ia taça membuat Sanana Guzmão, Hafoin contra a equipa Warik FC, com skor 3-1. Ia jogo semifinais ni, halau Stadion Municipal Kaikoli Dili, segunda-feira ia lorong walu fulan Julho tinan riun rua ronulu Racing Hat. Treinador Coach 11 FC, Antonio Timoteo for parabéns ba Warik FC, nebe Hakat ona ba Finais, liu husi esforço lubu, nebe equipa ne halo durante o jogo, ia campo larang, no sirene jogador dia khotu, compara ho 11 FC niang. Dia boleh ada biasa akan dia mau fokus pada Halakon kami dapat ini saya raja Hakat ambil suka lebih dengan stadion tapi ambil sesuatu itu yang lebih kita coba di balance itu kita sesi jadi target itu dia punya itu kami taruh final tidak lagi kami taruh final. Reportagem no Vai Magno, televisão Timor.